Ini umpokade tutor rotolino lan agan kamakarasanna kumua sitonganna natandai tu puang matua apatai anna patorro malesoi tu sipatunna diolona puang matua tana tandai umpakalabi itu puang matua susitu disabu lan ayat 20 misa bagianna sangadinna ia tu kamalabiranna puang matua na pamatuna sia nasondaimo rapang-rapang tang marendeng. Ia mate tuong pabu tu kasengkian na puang matua. Ia tu tang nanga puang matua lako kaleta kumua. Ia tu puang tae anna si mata-mata ditandai. Apaladisan duka mindara tu puang matua. Apa tu nanga lako kaleta? Basusi tu pak porenna, siang basusi tu la dipogau na lana pomalabiina la toromaleso la kokalena ia tu puang sipatu la dinima aku resomanga ia tu puang ia mo to tumampata sia umpadadi mintu angge maritik sia sakka sayanna ia mo puang otona katonganan sia kamaloloan ondonganna otona kasalamaranta. Jadi ia tu sipatunna dipogao diolona ia motu kameng kaulan sia kamakaritu Tuhan. Dan na ditandai bangari kumua den disanga puang matua. Apa tae na di pengkaulai sia tae anna di patorro lan penanta tae anna di ranuanan lan katuanta sia sitonganna ditandai duka kumua ia sia tot tutang nakaelo puang matua apa kita tu butung-butung dianggai tangun tandai anna di paruku sia togenan di pogao lan katuanta. Jadi tasoroi mi tu paruku pogao apa tang napoloi puang matua anta tonton aku resumanga lako kalena na pomarampai katuanta sia na pomalabi sanganna. Amin. Lama sembahyang ki solo nasang salama lako Bapak Roy Pasak sola Ibu Maldi Matandung
tu mau ulang tahun pernikahan. Susiduka to salama Allah karadin lako Bapak Peter Samara, Bapak Terry bin Rajo, Ibu Eti Palulungan, Ibu Poirisi Yuliani, sialako Depi Yulianti. Mata pasambayangan duka tu silukta Sukriyadi sola dari Tapasolon tu pasak ka kalena la menolo diolona puang baka tuan sia tananan dapokna lan tarima pasak ke masih ngallo. Duka to pasambayangan isola nasang tu Ibu bisa kelayu tu marasan pa tarima paparakan dio lanua Pak Dampian. Itu kami to lako temai tomatuan ta silu uta lan naluka malaman patang kali di Rubanua. Susiduka to tulan naluka matuan semangat tu sakira puang lako kalena solana sang temai tomatuan ta anduan ni natentan sakke susiduka to tatompong bangsa ni tekatuan ta di karangan sia rakan kande dia temai pati di Allah tak mengambil lebih sebaya. Itu topik kajian dari video rumah. Semangat puang buka masuk kanan susiduka to lako temai siluki sia anak itu alambi Allah kadadian lalu yate semangat tu kama diorenan di puang lan katuanna tontong ben di kama tuatoran sia kama sakyan sia tanungwi palumin tu agan katuanna o kapenomban suruga pasambayangan tu siluki Supriyadi sola dari Tapasolon tu arasan mempasak kalena la menolo lantang tangan kumbungan lan tarima pasaki demi kalemi menolai pasaki na rampanang kapa opuang iranon nasituang kapatongan la mentengka pun sorang kalena sia katuan
ondongan na puang lalu pengkarangan siara karang kande tupura mangka miatok lako kalena lain dena te balik papan ladio na luinan inan senga tangka atu siya tang tore-tore kan puang mimpala lako kalemi kamu tula tontong umpo pa uran-uran pasake mi lako kami soranasan susiduka to lako temi batiki pasake lalu kalau buranna siya lalu unula ite may na pomelona laundaka itu nanani natutun mengkarang kamu puang tula tontong umbung karan itu na pomelona ya te may rapung ki puang tumambela di mekaleki tontong duka ki pas sambayangan belan na mamalikan ni kumua lan katuan na kian loke bongi tontong duka puang lami papayan tuka masukan ammi lako kalena o kapenombang kido seluga tontong kami pasaki puang te tondo kami kamasiangkan ni pasaki itu toma aparentaki randuko dia may pusat say tamate tondoki laun lopian melo ite tondo kami kamasiangkan ni laun panundu ite may tobuda de no pa pun nalan agan te marasan kitingayo lako ondong pi lante pandemik COVID-19 kiana solana sang puang kumu ya te may tomi poparea la ya te may datoro la ya te may tong aparenta siya te may tong ringanan kalena tontong nalakatanan na kumparakay te may to narua te ramon o puang kamasay sarapay lam may kalena te may ramon de no paa anna sulit tu kamatotoran lako kalena temi to puang inang tontong kiando kumua kam kalena lau sarapay lam may te lili na lino daw may tikuli na parang iya te may ramon ma posanga-sanga de no pa o puang kitang laranggang tang lamataku la tontong umpating kamelo iti katuangki siya lanenne ungkutu katuangki lan kami numban kaming kalon lako kalemi o puang kisorong tamalimam itu katuangki bong yate tendu kato puang yate pak kamayan to tangtore disoyanan lante kombungan mi puang kamu tula tontong umpasake lako temay suluki anak-anak ki tu tontong umpapayan kamamaliran siya kaparanuan unang karan ite pengkarangan tontong kami pasake solanasang puang kampaikan ni lante bongi malilin puang lampelayan bateng kaleki denopa nalan kamamarangki lamambela temay katirambanan masyang melambi lamili kan isi sola kalimanaman tontong umpe maleso itu kam alirenanmi pagari itu kasalangki puang tarima ite pasambayangki tontong kipat tingol ako kalemi ang potete sangan na puang kipong isu amin rampuin dia mototu kasi umpuranta solanasang lante mabong itu temo koresumanga alako kita solanasang di no pa napasake na puang tontong panunduk ki lan minto katuanta bongi melo